na banks wɔ ha ubusa bank for no mo say ade ne de enye yie enti ebeye ana so obesan da no na ohwɛ na ketewa bi ade ba ya wonya bebrebe we na wo san age akwa ade kwa ede waka say na ewuro mame afi ye wuro ya ama bio na atija rolling na de asam no ba na de asam no ba no say ye fidie ye de educate amanfo nti bibi ne ye say omo ye alert me yobi am ye networker ba networker no your product networking no wo do sika koto bibi na networking no gumpo a wanya aduru a woton nti ya na mo me yenhye ne nso ebi no maba lusu a enkan se wa hu sa ne ma ne nyina na ye wadwen say there is hope say e bia o ko gogo ye no e wo online America ho a company we are register na akofo ajapade shi ma waso ayehye nti me still no amanfo ye bi online but take a maximum risk oh yeah we said ye wo ye no betimi elusu nti e ba ne sa na anye wo surprise me that say brother Phil mama sha say wo ho in the next 2 minutes nurses na asem no na afi road accident no wo share statistics na this year the half year no accident no I see there but above from last year you name what the next 6 months and so be produce their maye but quick one mintio there's a twist in driving one was a one a year one or regulate your driving system no one hour could to make kind omukra omutumi omunyema cry and koye cry chen one co school na what we can from the no mudin come say be ombe tuatua potholes no indi sometimes no ya na yeka o ya kwan ne ade kwan ye na taso ye daso say kura na mostly an accident na ba so no kra ehu ene ya yi ba ko se enti one road signs no e ya ade sese ye sua ni ye ko most times no accident ni bebre no especially more than once na road signs omo nche da nya de road signs no ni nyina ne se okọ ayi ho na okọ ye nya ne o ye ne exam so nya ne license na eno ano no the American will say penina ne kasai no free said o my break the 8 one ne ade ade we so obi break the 8 we so aso oh nti e so mo ye bibisa asay ye slogan e da o ma no obi anima we ni miminim the driver ni bi so o ye yikura no si ya lunch na ade na tinya popularize no so o ye bibia obey very careful nti ya no mo ntena o sa say o hwe say e say kwan fa so ade ne ba fam no oni ni di nkomo no o kan say mi ma obi busa say Nkoranza na ya omu inspect here no no busa me because you then me pacho quick one pa me de e ka ho no na fe so ye omu mpanimfo no they should have the driver's issue at heart we are ye ni di nkomo say utisi na drivers ne kasa na busa omu mpanimfo no asa be ka say hwan onya ye o mesere mo ye ya na ya boy ye bra na ye de aduru ha enti drivers no niema omu ya so omu ye de bo omu no omu na nye clear na drivers in whom wa mo so mo timi de bo ma I believe say 1 or 2 me da se bebre akua nsem mienu no obeyi ba ko na wa bonetaw na yakọ anopai ma memfa ka kwanhia no na asemu eyese so atena so besi celebrate o mangana enke wo se asuhwan kura bebi adru no me ho se eboy homoden de but e wo se nka yekoye nim echensi na wo hwa aya na enye driver for ne ye no na ma accident ne bo akwan ne kan wo se de no panyin ne kan enke free Kumase ba Nkoranza se no ne aye no dual carriage fe te se de aye wani mu hei wo mo ko ekọ omo ban so ba wahwa aya na ye collision no enema nipawu kese se yini na ye kokwan ba ko bi a mepemoto ne ye siesie ka na bibia ye kama nanso se ye di ehia na ye pimu se na enu ehu pa enam speed aha se weba nanso ya ye kwan no se de be ya ye ko ye nam kwan ba ko aye ko we mo so omo ba no mo so ba pempem kakra bi na beba na so bibia ye kama every say aya ye kasa driver for no mo no monsa no mu di twika minimo bia wo no monsa pa na nani da ho kan wo kone boko enti fine don't drink and drive there now so see ye ya kwan ni ya ebema sa ade we ya beto ye pono so no esuo hwan ya ebedru ba bi ne be free system ni me da say nana ma memra wo so na menti o nsem ye no nurse for asem na ka kwan no wo de utwika ide well me twika ye no ye me ka ye broad em say amanfo keka ka bia ma me kan nurses for de kakra ye nyina anim say nurses kan no mutua allowances emomo
say aban bi ba ohu se na ho de nso na otua emboa man no otwe kwa akiri na aban ba ya wo se obetua na yenhwe ni sei kane no na chese nurses no kra no wono mo mpe school no ko nti na ye ma wono bibi e be hye wono kra no waye den wako e de ama yen and this time round amanfo ate adwuma na se a obia benya nko ye nurse no mi ade adwuma no ho akono nko anti ye yenhwe se waye adwuma be 2 years and I say be 1 year waye rotation wi na yentua woka e ade a asefim nti mesere aban no se ontwa nani emfa nhwe omo ena boy no kan bibi fa on sika omo gigigi omo and okwasa am say Ghana ya brandy abolish bribery and corruption amana ye normal thing because wo hwe sika ya boy e ka se omo gi omo ya obi ti fie boche o because wo se ya 50 cedis 100 cedis wetimi akwa gigi obi de ya gi ne de oh so ati ase nti ayete say boy no kura watimi a refund this eska no e de ama ne crofo no ne ho besan ye hi enso nka the guy is doing a good job asenka e nyina ye adwen say me ye HR aban tua meka aban tua wotua meka no otua meka esen nipakuo we no mu nti enti se bibi ne na o se me ya me ye ba se ye ba be ne charges HR we buy waji 50 cedis e me de me time me 50 cedis meji 100 cedis o man no na ye bo no nti mesere se sa bribery sem no ne ade na ye de ye no nso no ya ye hwe na wunim sika na ya edile bebre no wonya sure se nipa bi na ti sika no duo no so roll over because a whole Ghana na se obia eje 100 cedis na wonom ye about 7,000 students na 700 cedis na obia eje 750 na medema no si no mo ye about 7,000 students for times 7,000 nipa ne de ko fixed deposit be 3 months 1 year say no obenya me so hoso ya na me wo problem say etoda utimi say scan bi kura aban na tua nipa bi na aden atena so e na duru ba bi so aban no bo hye no doso nti allowance say wontimi ntua nti ebetimi aba say wontimi nya den entua we so nti mo omi enhwe ni nyina na ho so yenka ho asem me das yes that say that kro ye beka service delivery e wo Ghana ha ho asem because so ye HR eno nti na ye tua wo ka eno nti na ye fra wo so ye HR no nti aden na se wo ye HR adwuma ama me a e wo se me san betua sika mo ansa na waye nti dakro ye be pet time na ya be kan service delivery e ho asem e wo ha abam ma ye nti o briefly nsem ne mienu na ye nko dia ediso nana Ghana de bia me kase contempt ye content na de bia e wo ye wiase ya ye wo na nsen wante se sen ka be sky tree asa agro na ewie ye penine say no kure bi anim Kumasi interchange wo mo beyo enokura na amasese binom dan ho akekan bonse ye bubu agu a enuru se ye nwie interchange we no na sebi ukoje prot foforo kura si fia na nka wawie na ne nyina nkanfu ano yenkomra mai na sisi aye wo mu no na munye de sawo se osese de na nka kane wo de to bibi die na ohwe nne se de nema boasi ekọ no babia kwa kodura sebi ekuta dodo san kura intime ntohwe sa enti edu babia allowances no de wo mu de kushin wo mo ho na ja aboa ma nema atumi asesa kakra enti allowance de nka enye bad na mom se won so do ho beto no nko a so se emaye de ne madwuma ye se meye meja ato ho isanse nka wo se wodi bibi mama de ye mi bibi ansa enti mensa nka menyo ebewie no won se enkwade ya de ehia pa enti se aban no wo bibi ya nnwuma no doso nanso anesefo ne adokotafo de omu ne nko omo ho pa se wo mo eho henha o adwuma ye mu a eno mbetimi ama ya pomodempa yenya pomodempa na ebetimi aye adwuma enye sika de atuatua ye to ama omode egu foto no omode ye ajapade de ama yen enti aban no manani nko wo ma bibi nsi ansa enti sa nurse ni ka se wonye adwuma nne wo so okra bi ato wo mo ne adrawafo nso eben wo hwe momone no na aja wo hwe akura no nso a wo ba befa momone no ya kwan no kwasem ni wo mo ma bibi nsi ansa na wo mbe ye adwuma wo so a wo no maye nti adaworoma potholes no wo mu ntuatua road signs ne nya adwuma apam na fe akwan so saa line na yetwitwa no aha yentwa ne ye ni emu se mo benkum die ni nifa die ni
apam na wote ne nka no ye kai wo se we dwumadi a yedi sankomo we anopa bia botaye ne ye baako se ensesa foforoye empuntuo ebeba yasetena mu enti na anopa bia ye sori a ye fa oman no mu asem baako mienu na ye si hu nkonwa adomu suko baby a yedro so ka ho bi enti bekere wadwen 0598 9949998 994994 me pacho enye partisan politics ena ye ewa ha ye ka oman asem ebe mo oman akoso ena ye ka enti se oba na wakere wadwen ewo asem ba no ho ehon soso ho no de yemfa no ento ho na yenko yenim 0598 994 Sompa FM sunie Adea Akye Abia dwumadie ena waso aguso Adea nya akye emunsem ena ye twe ho enkomoi 0598 994 na afi wodam na afi yetumi atu anamo enenso ye dwumadie sunko bi de bebro ya to din se eduman enti ya na wahye nenso. Hello, good morning. Good morning, Owoahene. Pacho udeni baby akasafi. Owoahene Acheampong kudie. But ene meka yakwa wonsem yempuntu a sebe akwa atwe a yepe won yehu yasini. Owoahene Nkoranza ha ni wura yemampani ba Nkoranza se obem besi hospital yebudwa. Buntu na bia ni tayo. Hello, Pacho yen kan de fa eye ka kwan ni ayedi hu nkomo no pacho yen fa fa no me ka be si so sem punto na ni hu yen ko straight yen ko we no so wa ni di mu okay minua okay ma mfa akwan no o nze brebi echen ye hu se na tetman kwan no ye wura jekum o tutu photos enti ye sin ka sade man bi ne se reze empokura no se bi ni wokro mpa ye sle ye wura mc ze ha photos na anyi wi no sa ban go patima ma hwe ya on famtuno zo nan ka ba dia ho no matutu tukuru nya ka hwima ade accident beba no nke ze hu ze tukuru wa ne ya paache ebi ade we wa ya kututua na kwa nu ada o anye bia na no be no wo se kwa na pratete do ye nya bi ko bu man ye ko ba sa kwa na se bi brother sa pratete na tukuru dam nu so ye be twa ma kwa no kwa be dam ansa na abanya ko fra abanya na e wo se ye ankasa no ye hu kwa be fa so. Yes, that's 0598 994 994. Over another wadrin chere aba ewo ha eno Adea Akye Abia dwumadie ena waso guso Sompa FM sunie Nkoranza ena yewo ewo bonapuye mantam emu se obaso na wabekere wadrin ewo nsama yakan wo ha no payi no ene na yeje wadri yakan kan kwanhia ho asem yakan eye anesefo a womo allowance aka mo stress aban fama womo yaka ensem nam 1 asem no enso good morning sorry nam 1 asem no so yaka akokot emprepi bepem sabre yentumi emua asem no yenhunu asem no kora ni na ya kwan edu mpo na ya hyase afiri ho 0598 994 994 0598 994 994 lawyer amaya hu se odo hu hye bibisa mu a na wabisam. Good morning. Good morning, Owoahene. Udeni baby akasa free. Yo, we dey mamwache. Me tia no ojuma ye fu nyina. Ene tie fu nyina. Na na bro chire ja se ni o. Wada o ma. Na na me nti o. Lawyer na so mo ka fa sa investment no no. Eye ni ka sempa. Asem we na ye ni ajikum okoka na biribia ye to abatia no ya koto chacha na ye koto we wonu obi di noboa na sa ade kini fa na yare a wakoye na djuma o yare undimi ngata won koye djuma no na akwaya sin bi o me kai se investment yi ba so na mitu ngrofofu bebre sanse bible am ya tia se sika wanya ho djuma no eni ngamofo fe ne haram so wo kenkan mebusam tiba ko a quotations ni na o de kenkan ni na bo so bedu e no obeka sa asem kro ya de akire yenu bi e friend Solomon Gansa no ye nyumtumi wo bo nyum wo se sika wiase ni panyina to disconnect e koforo ngra mo fra kide no ma sign e ba disconnect afi o mu wie no na akide no ko
sika na mu de akire no so a e de wo hawo ne amane aba all right so kwasem na menim ni senka ye tie ho ase se bebe na nka ye benya no ye die no nka bebo yen pa nti ye sere nuanu ma sa hawo na to wo no se obi anyi na nim fi so na wo mu ka ne sapo mu nsuo na onyere no ho nya adwuma ebeboa no ama na setram niema aye boko yeda se na wo de ba good morning me da mo se bebre na mi hira mo no ma tie ko nyina mobile money adwuma ko ba ko a ewo yam tamu ha enie mobile money bibia opesa wo ye be ya ma sim registration network bia yedini nyina ho dwuma na eba na mobile money no a wo ba ha Airtel Tigo na Airtel Tigo card Vodacom na MTN mobile money ewo ha yedi ho edwuma Bojibo Ventures esa ye agent ewo Nkoranza ha edema banks ahodo ye account opening deposit and withdrawal ewo banks ahodo imu Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Carl Bank, FBN Bank and GT Bank ni nyina ebedi ho dwuma ede ama kama pa afi osaye agent edema Eastward G Money and ZPay mobile unit ana de kind credit no ye toni nyina nso bi oba betima benya bi ye free services ewo ha free education on mobile money all network ni ye bi
and free education data and call bundles no ye be Nkoranza jadada ye ejrakwan ya so ye ben anase ne NDC office no edi anhwe nanso twaniti ana frɛ yen 0248 089463 anase 055 55 1 offer sa number ya ye no ebedin komo mizo eye fruit eye original eye fruit ena ye de aye sa ensan unya bia ebebo papa emu ode wonum a wo me kama emu api bon wode ama onsa enkam na eba no 5G no nso de a ginseng wom grapes wom ginger wom ena guarana ne ne keka ho pi wonum a ya hoden ko atwom wadaro mama onsa nka bi wa hoden be peja ebe kosoro oda sore anopa wo betenka se wo widie mu ho ato ne nyina ne se 5G ebebo wo ye adwuma wo nte bre na nyese emma ohaw bia any side effect bia so edema endia na wa se eno enso ene Ghana ha se clinic ba ko a abobra ewodin na obi ahwe so ede kan asem ye bo wo mu di kan asem na ye 21st clinic yen na yakofa sciatica ehun nimde ne adesua aba kane no na nipa dodo na enim ene wote se ayaresabia na se clinic bia e kan sciatica ho asem akwete se abo aprako no o pese odon srade age se usua wo mo anopei wo mo na de sciatica ho nimde aba eboa ye enti se wasora anopei wo to asentini e wo 9 ya yetaka sa ananse cheme 1311 0540 311311 ye oka 21st clinic ye pa ye homra ne ye gi ye hudi se ye sciatica expert and you say no pay na oni ye ne entu ana mo na ye nyame pa ayaresa be ye wo de ebi aka se nyansa mfiti ase ye awurade so ebi nso se awurade so mfiti ase ye nimde na so obenya nimde de na ye keep learning center wo ha na wo ko se open nimde ama wo ba ye keep learning center afei enema ebo ade che ne adesua ye keep learning center baby I want to sika nguo keep learning center enkwada edi mfie mienu ko mfie num crèche ekosi keje no keep learning center Ghana Education Service curriculum ya de chira de abrochire America mem curriculum ya de chira nkwada de sabi pepepe na ya de ye adwuma e wo ha oba bono apuye fam ha ye suku ba ko ye adansoa bomade na fa oba bra na ekopem ebra obefiri ye nsem no obenya adanse de ne ahotoso se usika watua no emfaso ebeba so asempa 8 frey 0242 228874 ofres a number ya ye no bebo nkomo na obenya kwan aba ye hudie ye nim ye dwuma panti ya nkasa ye boy homra ne se ye de abruchire aba Nkoranza wadaro ma fa hohye mu bi yade ye o na ama me no wansa na efi yade nanso ene yade abu yade na abuo no saa na ayaresa nso abu obekọ akohunu 303A co capsules na abadwa yebe ma nsa akame usisi na ye o ya denden koko no koko ejawa yamtim koko ema epai wo moja tata wadaro ma unya 3A co capsules no bia o ha nyina to adu 3A eba center fonsa no adwuma eni 0546 107 107 na afi oni ye ne emonko mentina krom ha ana oman yi mu enkase adwuma ni ha adwuma buse cha ewo eye amanya edidi suwe Canada UK Australia Luxembourg Malta Serbia Italy ene aman pi mepacho ansa na betimi akobie o se unya travel and tour company adwuma edimu na adanse wo ho na yetimi de wo akọ mepacho pi ni nyina ne se last chance travel and tour we dey last chance na chi obi ani obi ye na ye do tu kwan no wakwantu obeye jojo obekwa akodu benya adwuma ye ente se nkrofo edie ya ye dada wo na yakogya wanwea iso wadaro ma bra na ye mfa ntu kwan dade anoma ye do beduru jo ye last chance travel and tour afenso ye ka wo se open visa Germany Belgium Denmark Netherlands
ɛna afe amanya hodo pie ope wo mo visa ye betime agi bia ma e last chance travel and edwada kopin fiada ye adwuma ye office ne ye mienu Kumase ne Accra na abonkomo ama bibia atume aye kama na no pe e de ama ye da mu nyina asese matwen ya beduru hanom
ni Fabia FM metia 90.7 FM elder pa metia no waya ade sanse as God metia no waya ade pa manya kwanya akosua ade kakra ewo ne nchen na asemba akwa papa kan ya me depa ne se me nka se otonkoko a enye de anase bia me se wo bidwa but o se eye ne ya so obi do aburo no obesia tisika se de bia me to sua ade pa ma me hu se enya ade se me de mabrabo beye basabasa na me pre me ho de me ho hihye ne ma be mu a emmoa me amabrabo enti me se me tu me ye radio adwuma but me san wo business kiti bia me san ye ka ho ti papa de yankopon hira no pa ene ya o ye bia na dwi mu do na dwi mu bie unya kwanya na oben na obebo o ye pa me da yenso ye da se bebre ene o de ade baaye. Good morning. Hello, good morning. Sompa FM. All right. 0598 994 994 0598 994 994 na wabanko mezu. Good morning. Good morning. Me ba to odi ni ba bia kasafi. Pacha FM me say wa me kasafi kwa 1.4. Wada ro mama enti o. Tene na we die ye beda mate papa ma ya die fi say na edi mu ye nim tan kwa za ye wa japade die ti sei. Oba ye na ma be na di akye na mi hwa papa onka no na abibia nim die o wo no. Ona na di nche nshranka pampa fo ye da masi. Yenso ye da se bebre wo de wadwen kire ba obetima hwe dwumadi nso e wo Facebook eso Sompa 90.7 FM. Good morning. Good morning. Good morning, baby. Okasafi. Hello. Good morning, Penny. Good morning, baby. Okasafi nintio. If I am at our work in the first contact, yeah, that's me too. Mamma Mama Bassini on a program of Mashani Kamakama say. Sompa, in fact, Mamma, no matter how you. Now, my boy, Penny, as God about to say, you only put him over her. Nyankopon ye ne se timiti obi mfie ka obi de ho a anka bia no pai pani mecha ne mfie ne kaka metka so no ho na ne nyina tikura no ano pa ka mala 15 cedis osipo ma mema ne 10 na maka 5 de bia no pai sanse de wo wi asi bia no pai wa ma yehu di ba bia nipa o spirit kasa kire wo say ya de we ana bambuo no eba na ekọ but kwantimi an so spirit na ni de spirit na ye ati a ba na bia na atwe wa tan kire na tin kire na hudu bebre dan bi na me ye adwuma no pa bia na mti mitete radio tin han se chema so na mkopia to na okasa nya ne ni ne pa tin te kasa ne so ma sede na okasa radio se ti ni ti na fat na se isen bi afime obra bom de ma hu o mani su de me ko mani ne de me san no na o kama ni ti ho nti ma ma start se me di na chi in fact me di na chi nyame adom ya wa bra bom no ka kakra me di mro so na nyame di me gine ba bia san se ya ne kire bi mu a ke bia ne ba din so aha nti Ghana sana pe on kono so no. Good morning. Good morning, sir. Me ba cha odini ba bia kasafi. Pacha first rest on kada so that ba. Mayenko wasem ne sen. Ha. Awo mo dream on the place. Na san kraba pa sai wo no ma pa na ti sebe. Papa de na kupon shira na pai pa na sen on pana so ni penta no me ma da pa ka ya wi. Ya mi shira na pa. Mo se mo hofu ma mi mo dream yan kasa. All right. Wakasa nyame shira no na nyame shira sin paso. Yeah, that's it. 0598 994 994 Ura enkomoimu ena no pay na ya jwadwen kire ewo ha enom na afi yakwa enim abibi man dwumadie ena waso eguso awutie dwumadie fofora sompa ede aba ye ya wada ya yeah 0598 994 994 Sompa FM so ne ade ache bia dwumadie ena wutie ya wada weni ya wada bia ya de bibi man ebebere. Good morning. Good morning. Me pa cha odini ba bia okasafi. Me din de sofo sam me wo pabrama. Me pa cha oyenti yo me da se. But ene mo guest no
you're very talented. Very talented. You know, I will be my. Oh, I be my how about Aya? Who are with him? One something him so. And you're very serious sickness. When him now one time you say when him a fair to show be. But would you do so? Not just not obeying. Now it's what radio AICPR. And now for my education, I find a pop. Now, let's say, be a main radio. Then time moving, and my name, I am being ready. So, father, then I am being, if you say, you met them the way you are. I am baby, will be very enlightened. Yet I say, baby, no, I drink. Good morning. Good morning, sir. Would any baby or Casabin you? What are Roma mean to you? Now I'm on this Okakra. And I'm the Damasiki. I be before, and I said, young as a for young pet and so. You name a hobra. Yet it's a work to pray. Now, who you was you? Now, mammy be a friend, mammy, you are up on the man. What she will be at the end. I'm a cry master. And so, be this year might be bad. What the Akoma master only job. Now, one shall send me out. So, be and go to transform the Akko. What palm home, so this was the call. Then, we are going to see the me. We are all pad the coast, the back pa, I'm wine in the pa, and wet line in the pa, and now go to get a fine here in the pa. Yeah, that's it. Right, Ebusafo, Nkomona ye de nanso ye bre na so enti mo ma ye mfansi ha enom yewra Asgard afrefo nso de awomde atomu ni de etwa to crowd de gyaye na dase ne yasen abetena ase ni yo abi be mind ye will be ye na obi beka se ebesi dan na yetimi asesa bibiman adwene afiri Nkoranza krodua mu a sa ohonhom se untumi a mendie isu betumi esanse we de onipa ofre ni we so achenti ye nti nansa. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho odi ni ba bia kasafi Bacho your friend board me kasafi Nkoranza obunyi suro earlier ye da say my nti wa no pay we de madam wa fe ni moduma pa modima Nkoranza man nyina na master ka ya beda ya papa God afe ene ne church pa ni susu ya pa word man Nkoranza man na se uti as God nsem na wo kana me matan Nkoranza ha na ma follow na ache na ma hu se ne ya wo yi nyina papa na mum no ade ba fun aye abibifo ye wo fun ha woni se at times I will be cheerful to be no na obi so dia chotim se na afutuo nyina so nti ye besre ye mpanfo mo Nkoranza man so mumu aye papa na bibia obeye bia no na agya ninim dia wo de kire nkire ma no omo support papa no na on fan kire na agya e fa sika fam so no omo wa na bibia ko so man Nkoranza man na me free se e ba man Nkoranza man afa na ntma pa fra medamate openi yen se da se bebre wo na utwato e wo ho nti yewra Asgard na no di se me twato etum na afi ye tunkonwa mnia panini ye kan enani abayetim se sika ni ye di bibia 90.7 FM eye asema ya na esre pa on se wo di wadwene esi sika so a sika de wan hwe kra obetimi esan ho wo de opese wo ye bibia ma wo focus ana wo butai no nyina adwuma so na yi sky free wetim na ebe ma oska yo wodi adwumadene esi wani so a adwumadene be ma oska na mo ntimi mfa sika nsi wani so ma sika ma adwumadene for wadwene si adwumadene so na sika sama omoka no da bi wa ye be ya sa topic no oman kire sika kora se control sika nti sika ni control ye nti se ya woni pa bi wa metima point say we 20 million betima kunu we 30 million betima chiro ni pan aye obabi wa 50 million man say 5000 Ghana cedis man obeja ni kunu nti yes sika mesra wa anya sika sa say ya build ye ho say betumi agina capacity make as capacity a ye nim de ne ya dwena ye de be ye bibi no ye esese ye pagya no no gina ho sene say
ye adwene sika ho no ene de be ma ye sika no yetime sori gina yi a eno no be kire ye kwan a ye benya sika no eda say abusuafo se afutuo bi wo ene dai mu a eno ene de ayewura ask God e de ato ye animu yi aha ene ye de besi ni din ankasa ye Jima Johnson dodo na nim ne say ask God abibi man dwumade no yawada weni yawada bia ono na otena ase na ye no dosu ko wom semu abrabo mu no niam bi wo hɔ ya na ye ni apaso nti wanhwe ya wote sika no mu da sika no mu nso na usu hia ni nyina no nkyerɛkyerɛ we bɛboa ama wahunu no nti ɛna ade akye a ɛsɛ sɛ wode wafidie to Sompa 90.7 ye won Nkoranza ye kan nsɛm a ma abrabo kɔso ye kan nsɛm a de mpuntuo ba ye kan nsɛm a ebe create ebe page our awareness ama wadru the aha level no ne say ubedru ba be ka say aha sana ade say wo ho sana ade say wo ho enti abusuafo ye de obesi ha Facebook no mo amoba so ye da mo ase papa ajiudin nana Kofi Jomo oba so na ne de no na oka eye MPP ne NDC MPP 70 no ye da wase se wo de ba ye ode ne de no to aso ba mpre no ewo ho enom positive change media ono so the same thing ono so ba ebe kan bi ewo ho ye da mo asese mo ba ye page no so nyame nhira mo na dasene ye besan ehia meka ne sa de a na makrawo